mondo we bata muno tuswani yulu awo mabinda wa kele kilungu cha kele tuswa kusoma nginya muswa wa 10 andiko mange imiasata o andiko mange imiasia na inde Solomoni aswani akwa ka nyumba kondo wasitwa za Yehova na nyumba kondo wa usumbe wake. Aso Solomoni atala andongili miongo mwanza maukuwa meiyo na andongili miongo nana alama masube asia yimane na andongili tatu na maanadhan tatu kumaongamia. Solomoni ato manakwa ulamu usumbe watile akimwea otondo wa mwike Davidi the wakwa na wa mwete mikuu ya kumwaki ya nyumba ya kwekala mbika onakwa sisia ninekelilie kwa kanumba kondo wasitwa za Yehova ngai wakwa nimebadhe yethewendeu kondo wake na ya kumutongoesya na ya kumutoesya ubani wa mite ila inunganesa na kondo wa imuto sia ilawa Yehova na kondo wa imuto ila si yawa Yehova itatwikana awaputiso na kondo wa ndembo sia kovibwa kioko na wiyo masabatoni na mitisoni ya miei na mbokani itu sia Yehova ngai waito usuni otuyo watene na watene wa Israeli na nyumba ila ngwaka nenene nundu ngai waito ni munene kwingai sionde ende no otona kumwake ya nyumba nundu itu na itudhila yulowa matu titona kumuyania nyeneo ende aini mwake nyumba o kumutoesya ubani ateo kumutoesya ubani kondo wau ndete mundu ndoeka wa kutethya wea wa dhahabu na vedha na uthuku na kia na langi uileta mutune na ula mutune muno na bulu na ula wese kubana mithemba yonthe ya mobano methwe bamwe na ndondoika alame na kwa yuko yuta na Yerusaleme ala aithe wakwa Davidi wae na ndete miti ya mikuu na ya misonobali na ya misandali kuma Lebanoni nundu ninisi athukumi maku nimesi kutama miti Lebanoni na sisi athukumi maku makethi wana athukumi maku na kana manzovise miti mingi muno nundu nyumba ila nikililie kwaka ikethiwa nene yosenya na sisia nganenga athukumi maku atemi mamete ithimi miongo ile sia ngano mbwe na ithimi ngili miongo ile sia mbale na vathi ngili miongo ile sia mbino na vathi ngili miongo ile sia mauta na Yehova ni athime ndeto yao yake ataiwe Yehova ekana mbele kangele kanyuka nini ngethokuma ekanisa thimwe bandu thinene alameta wa mandisi zima etikota nina tumetwa na akathukumi ele na akathukumi aele ni alama mulengo wa Pentecosto alama ona maimo ndaimoni mutabanyamo muno ni meta wa mao mabisi ya meta wa manjini na nimesi kuweta au yonde kulamai aiwe sakwetha ni mombingi samuno thukumini uso nondo ilame kuka nyoka mayete o mani popular lakini o mani ndi mandiko ni macha mangai no koso ndeto na kusemba nayo matena ulikuwa mandiko mangai na yuni weta nondo pai kanisa ni kwito pala pato watoto atabani asia pai na etalazi nene ametawachandalia nene muno methewa matama ingi meketwe bo methewa mana kabitwe ni na yo na tulungutwa yo na and whatever la kuendesha sana la tumikie kwa ngili miongo ina kana miongo 5 bo aiwe sakwithia ni asia kisamuki ni cha uimoni mondola wachu wite mutumia wanzama achetie na wenu watongiwe mbesa siake lakini ni kwezi wanondo ni wachetie na chatumika na kiyabo thewa I discovered
masya usuni uimu wethia ba utukunu yemetho nisuyo bakitaba nisoni yulo koilango tabanya ni lazima nibingizike ndo alimu theba lemuthu na manane kuthuku thilando mamwika mese yikwenda kuyonganiza ala meko ya demonstrations ngana moko theba lucha na yu na mama nana thuku nundu we woni kuinsaiti na mathika lava hotel likanda kuoneketa ndo mamwika ela na manie pamwe na kuiwa wo na telemangile nundu oni wasio na ndo so wekeka ninye pastor in charge bondo neke na endie bo bandu bakunena mandola maende nasya tao nitino wete kanisa mutumia muna anathi uthimantha ukhumantha lobi na atwete njisethani wanengane kwa mwi anundu njisi ekani unengane ende omundi na twakwotha na hope nge waithelelabo leto isuye bata nondo akitumiki Solomoni endo mwake nyumba Yehova lakini ataambia mutumia weta wa Ilamu amya lilikana we Ilamu waende unaethewa wakwa Ilamu aye musumbe wa ndoa etawatile kwa una ndo mathithame bwana cho wende aya todhambe yake boumuso awambe na wakeli mandiko mange ni moto yani watalile ando wakito minake lungu twiwa ando atalebau ni ando ala ando mambai inge mai Israeli bindane theba the ala me verse 2 no mo me verse 17 na 18 the matalwani kenda metumika kulika weyani wa Yehova kumwake ya chao nomba ando mangai edwa be binda totonda kwa sia mandiko ni mangai sindumbuku ni alikuwa weyani wa Yehova ne bindane the nundu Solomoni ni wetia sindo utejo kuma kwa Mungu tamwisingai. Are we together? Na vamwena u sindula sionde ukunena dhasya na amandhewe ni sindu imandha wakondo wangaisa chao siandhe ngaisu siambe bwana na nono kuitia mundu unanduwika yodhukuma ikaluni kumusobza Yehova sindonzio otondo nake utumika nangalisiva Yesu siatile. Are we together? Na uo nde enda oke kumwake Yehova bandu base andu manga iki nduke iki ndelemia munonondo eva bayi binda dhai kwa bato twase kana mbaya ngaini mbuku ni binda dheba eva bayi binda tutona kwa kana mbaya ngaini mbuku ni binda dheba ate we Yehova and yet in nomba twasoma story yo ndula kwa elingozi bayambe chapter 7 chapter 8 Yehova ni wa medikilile na amiusu wano na udhu wake mutisu na atoka nyumba ya kumudhembe chao ya kumudhembe Yehova ngeswanya yulu ande toi na lilikana chumwa ke tina twiko ya kwa kebodo kwa mbitwesi amainge tuna manye twasomye kume ibuku ni dha Luka 16 ambapo pena ola mudhukumi wai mudhuku ola musubi wai mudhuku na Yesu Kristo akitumanisha kumangelekanywa ya musubi usu wai mudhuku asiati tutumie udhui wa nthino ola mudhuku tutumie udhui wa nthino ola mubuku kwe manthia anana ala makatoto aba etuni nikenda ela udhiu wethela bina kana wetu feili anana metu do chapa andu mankai mondo suo ndenjo mbanianele kwa kuweta undo kana wawoki netubulene na ndo wathuku ando athe ene nai aumani na akengani na mekila bandu omonde nena nzama ya sukulu ya mbio bandu na yu mutongo umwe wa nzama isuno tomea askal yu tu nzama idadela weni wo maloka na ni wolwa ni watia ntakoto nikaja nasu na ko banga ni mudhiu konjisa mana na ketiwa. Are we together? Na ini ni nani kwa nanga huya mandiko manga ima yoto bata kutinda nyanando mande inde ni moto bata kutuma ndona chao na mo tweso kwati yana na mo thethini mao mo ate we Yehova onaosa utabanya wa watu mo wakanatu ya theu kanatu ya chao ya theu Yesu Kristo la wa mutheu ni watinda neza na ndo mate ya theu lakini madhatuma abuka
ate we yoba indi we ni wa maboisi nikenda kithie kana utheu wake we obo etikili twitwe mundu ni meba mamuthembosu ate we yoba ayu Solomoni ni wetikila kumuthukuma Ngai indi akitumia andu mambai siba andu mambai ingi usuno songyo wa ikulu hothimwe kanati mbese ila mukona nomba ino yaki we ni siandu mekite mundu mekivarukana tunaena alambea ndisisi na tweta andu ma siasa anandu alusa ni muno haza na alusa ni muno are we together nandu alusa ni muno na mbesa isuma umeaku ulusa nini wo na mbete bandu mbane yangi na mbese zuno niso ikaiba mabazita na makwani yangi mena ko yayulo iwe za kweli twemo tutialaka na ambo weta tuzelo le ambesa isu lakini hitu nabata wako isobe na kuisisia twirwe na oe kwambia ati undu wambe ndeno na sionde emitwele syao ate we Yehova amen ndeno na sionde emitwe nisya Yehova eno kumu wako yosya obalo kwiyosya uthie wao wake ate we Yehova undu wakeli sindu sionde syatwe nyumbani ya Ngai nisyelo ngano kwake uthukumini wao wake asifiwe Yesu Kristo nondo ulamo thena Solomoni wa bothi yesindu isu ni kuolilwe kana sumite kwa andu mamba yingi kuolwa kana sumite sobeto na andu mamba yeba mbai ingi chatu kanisi ya Ngai kuendelea na mbele na no wotangi wito wa ile ate we Yehova nondo twaye andu mande lakini uni twatweka mangai asifiwe Yesu Kristo andu yutuwe mangai twekale tosobe utheweba utheusu twekale tosobe utheusu verse 5 mandiko mangi mesiao kidatu mine nomba elangu waka nenene nundu Ngai waito ni munene kwinga iseba sionde ende no utona kumwake ya nomba nundu itu na itozela ye yulo wa matu etitona kumuyania nye ni u ende ai ni mwake nomba ate o kumutohesya chao kumutohesya obani na nona isu the attitude nzio andu mangai ila tozokoma wao wake na tofurahia sindu syake ila yobo tunengete kana Ngai ni munene kuthona kanumba yeba ino ni munene biyo na kuondu wa uni ndaya nene tututu tusobya pando yobo tonothea ni komana na andu make na namba 2 bai mundu wailwe onalameleta ama pastor bai mo wailwe no yoba wakija okutwailia asifiwe Yesu Kristo tukitite kwailwa ni yoba hakuna kitu ingine ne mweuli kenda tuthangae andu meke bavukanyo mathuka weani wa Ngai tuikakwatwe ni kibeba kifeki kitha kibeba feki kenda tukungane na kubuana na amwe manena au menda kukokokonia ndo kana ni mwathi ku yao kwimo kana ni momezi maundu mabeba ku yalangi na juice usuti baba wao na Yesu lizoneezwe engelekanyo yitu ya kumudhukuma kwenda na mbe asifiwe Yesu Kristo tuombe. Tukushukuru Bwana kwa ufunuo huu ambao Bwana umekuwa tatizo kwa watu wengi ambao hawakutambui eti kwamba Bwana wewe unatakasiwa vitu na vinakuwa vyako na Bwana ni jambo la busara kuviangalia na viangaliwe Bwana ili viendelee kukutumikia wewe mwenyewe katika nyumba yako. Tumekuwa na watu wengi Bwana ambao bila kufahamu bila kuelewa wameanza kujinua wamepatwa na kiburi ya kujita watu ambao wana kiroho lakini katika kiroho hii chao Bwana umekuwa pingamizi katika kazi yako. Mungu naomba basi chote katika nyumba hii kilichotoka huko ama kule maana tuwatambui wote ambao walileta Bwana vifaa vijenge nyumba hii katika jina la Yesu Bwana na ibariki nyumba tunapokutania. Tunaibariki in the name of Jesus Christ. Tunabariki Bwana pia maisha yetu wenyewe maana tuliletewa neno lako kupitia matoleo iliyotoka kwa watu ambao walikuwa waovu. Na bariki huo wokovu Bwana in the name of Jesus Christ. Na hebu Bwana kuendelea mbele vifaa vinavyotumika kwako viache kuwa vya watu wa dunia lakini viwe vyako hata na kuendelea mbele. Na uombea watu wako hekima na uombea watu wako ufahamu ili tusipotoshane na kuharibu kazi yako. Inuliwa na tukuzwa kwa sababu ya ufunuo huu sasa na hata milele. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo, amen.